Jotono no lam sogwani channel kai tomong norokani channel no subscribe khalaya ko ka subscribe khalai ready ang katal job advertisement ta online information related video salam ga phadi tini kaisa katal notification alenai o notification ka kai Tripura Gramin bank ko tlang saknai o jagao kaini post tongo abo norok nai nai di ka kai phadi official je notification abo nai layena Gangkai naidi o je notification rijakmani aboto Institute of Banking Personnel Selection IBPS ni bukati rijakha o jagao naidi plangjaknai officer scale 1 to 3 tongo tai office assistant multipurpose abokai clerk tongnai abo gangkai regional rural bank ko tlangjaknai official website no tangri rwano o video ni description no gangkai o jagao important dates rijakha abo angka online apply khlainai ni chengnai abo angka 7 tarik June ni simi chengnai 27 tarik last date tongnai angka date ni bisung norok payment bo ma khlainai angka o jagao je prelims exam nai prelims exam angka August 2024 rong nai saka abo tai result rujaknai prelims ni August haika September month to rujaknai o jagao je main exam kangka September October 2024 ro najakman honi rejakha kangka norok important dates naidi tai norok apply khlaidi 27 tarik ni sikang tomong norok ni qualification bai milikhai o jagao naidi je rural bank tongbai mani o jagao bobo bank tong kangkai sini Tripura ni kangkai to Tripura Gramin bank tongo abo Agartala Tripura tai official language kangkai Bengali te kokborok tongo kainai kangkai norok nai di omo bo ang PDF video ni description no rirnai group B abo kangkai office assistant multipurpose je clerk ni bagi tongnai age limit rijakha 18 ni simi 28 years ni bisingo tongna nangnai saka haikeno group A je officer ni post kangkai o jagao scale wise tongo officer scale 1 scale 2 oro age limit tongo 18 ni simi 30 tai 21 ni simi 32 tai kaisa tongo o jagao naidi sini ST candidates rok ni bagai kangkai to 5 years relaxation manai 5 years kabang phano norok apply khlai manai kaite oro qualification kangkai office assistant multipurpose ni kangkai norok o jagao degree je kuno norok graduation khlaijak tongkai norok apply khlai manai tai local language ni norok oro sajaka je working knowledge kangka computer ni norok working knowledge tongna nangnai oro kuno post qualification experience hanjakya kangkai graduation khlaijak tongkhangkai o post ni bagai je post tongmai mani aboni bagai norok apply khlai manai je officer scale 3 rok simo jagao experience nango abo norok nai di non experience tongkhangkai norok official scale 3 rok norok apply khlai manai o jagao officer scale tai office assistant multipurpose ni bagai je examination fee kangkai application fee tongmani abo kangkai to 175 rupees o je kaini post tongbai mani abo 175 rupees ni ST candidate rok norok je form fill up khlaio afro norok payment ma khlainai 175 rupees ni o jagao je prelims exam nai pula naidi prelims exam office assistant multipurpose ni kangkai reasoning tai numerical ability kaini no tongo abo 40 number question tongnai maximum number tongnai total kangkai 80 mark ni tongnai abo duration rijakha 45 minutes nai exam same no tongo office scale 1 ni bo total 80 marks tongnai 45 minutes no tai norok prelims pass kangkai mains exam kangkai naitio jagao reasoning tongo computer knowledge general awareness English language tai numerical ability tongo total mark tongnai abo 200 ni tongnai 2 hour duration rijakha exam 2 ghonta ni nai kangkai syllabus tai jeo jagao name of test abo norok nai di ang o video ni description to rirwana o PDF no norok oro jotono rijak tongo officer scale 1 officer scale 2 same no abo 200 ni no exam nai total computer o jagao test nai CBT 2 hours rijakha jora angkai norok bahai ke apply khlaina angka angkai ang o video ni description o
link rirnai norok aro thangai link ko thangai norok online apply ma khlainai last day tongnai abo ongka angkai to 27 tarik June 2024 abon sekang norok payment ma khlainai apply ma khlainai angka norok apply khlaina musung tongkha angkai to mung norok ani yang tibo apply khlai mano ang WhatsApp group ri rowana tai o video ni description o PDF bori rnai tai apply khlaina ni link ri rnai norok thangai PDF no sekang kaham ka pori nai di poriman yagulo norok apply khlaina musung khai qualification